Kubor nakaslem jong udongsan hima. Usambut Menteri Rangba ke Jelau ba Presiden Tensong, bobat kuma National Vice President ke National People's Party, hak sini balang ulang ba ke NPP kam kwa ashu iki sengsan partai, kum ke UDP, BJP, PDF, HSPDP, bakin syatre lang hak sarkar, hanrai la terwa bakin wan penyesok no sendan bat ke NPP. Hak juga por uba Presiden ulakam ba ke jingdon jong ke MLA ke NPP, kalaban kiu syadu kalai pusaungun haki kendiat sini banwan. Habaya keren bagi kaptu kat ningut kinong tok kubur hadin melawai ke jingelang yalap election ya ukertong ke NPP na soyong konstituensi uba samlen malniang hamadan bitau uba Presiden ulaong bahkan sadan ke jingkala hagasan pertai hapedeng Henry ubat pratrik ujemang arhajar arpulai Henry unsa pentip ki kita ki jingkala ki ban so orlong namar umpa ban pentip lupa mentah Mene pihak penpau yang ini kesini lapun den ya pi ba. Di pelok PDF kami khabar bakin rung noh kan tarik. Mene pihak penpau bakan riu kan tarik kan don ke kala. Subatai lem yang ikan dia lalu ke PDF kan rung noh nyau tarik nan tarik. Ngang keren PDF ne ki. Kalau ngong kan don ke kala. Dia nak ada apa tu ke kala up sipor hadukan riu nyau tarik ledi pratarik. Sawan nak kata kasih ke bengen seperti ibi. Ini dia turun dia PDF. Namar ba. Hak ni kisni ke PDF kalau orang ba. Kalau orang kerja keran supang ke kot ma pine kimurung PDF ke pine. Amen. Ni ya ki parti baru ni kon. Wajah ka UDP ngam mas no ni. Piong ke UDP, piong ke BJP, piong ke PDF, piong ke HSP. Ni approach. Lalu pisno day merge. Long day shoot taman shoot three coalition. Dengi kwa balik merge. Dia kata ba ni reach out so baru ini ki coalition balance. Jika jengkala USA pin weng minister ni jengkala ku ben weng no UDP ni jengkala ku ai. Ang kata nga saya tu ki hata tu pesu. Dia benta. Iga kan dia speculation iai beteng. Haduk ba kakam kan dia. Bat kata kalau riu nyau la di pra. Ke PDF kin rung tang MLA ni kin rung barok kin dissolve ni parti ni kin Ya kata nampak itu. Hanya turun dia kata sino dia. Dia kata ngopi sampai ya tu pesu. Hantangnya seperti itu. Manu ki parti baru. Ki ba match. Laki match sa KMLA, ni ki match no dapat parti Jokowi. Tikan dia aju ibakan sing berkat kino kersan pindang na pene ine ila kino marmai ru de PM lada match. Ong tang mo kulo kanu ke konstitusi. Aba match ka bangot kila joint party. Aba ki joint party ni hapan burom ya ki elected representative. Aba ki joint party ka bangot kinlong no KMLA jong to konstitusi. Dia bak kilong itu KMLA jong dong sing kumat kide KMLA jong parti. Dia kabungot ki deka kamram jong kitu pat KMLA kumno ban reorganize ladi badia trelang bat jong iru ki bladon lapan rengkat bat ki joki pada ki bada ono ki ban wan join temai la ban wan masah te kan don ki jige trelang kan tiga ba smut pinam leben kan kini baladon lipa pinam don back kan question malebin nomor kini kisni ki pawang ba kerja bawan kini kena pemai lasu tu bakin syaweng lasu tu kata te USA kau mentip napi kan long lapin le pino kan ngan nakalian joki ke parti ru ka bangla ka long bakan don ki telang bat mai bat bari khana ba ko mo pi la dale kom ta ka bomot ka next election yong ka MDC ne yong ka MP ne yong ka MLA komot ke ji khen la mi le pa la for example mentala da u candidate jong ila se yo sa haja de la ubajok pada la se yo pra haja la ni ko haja le pi atlang kita la poi khat sao la ni kan haja hak ni election MLA lo ke dia lo that ro ba ke NPP kala terwah du nyuklor dari mental la rung biang kan long kuno kan kata itu tinggal katu ko keren de election ada okey yang lain mental so satu dia mon ba keren hadin la de election atra kata kaya de ko moi dan mereka tu ada election ke kelas tu ia bom don isu beri taman job election nilak berkoi lai ko alai ko sao in due course of time kala berkoi solution tahu tereng orang di Yemen tai sampai jua the latest development balong kade ada 6 7 or 8 ki ong hak ni kisni kino kitkam ki ong ru bala da job ba samlen kin ai minister ni ki jeng kerwa jeng kwa jeng pi ba samlen ki penrung komunistar na sulong ta MLA Yemen tai ni keren sabat job macam
พี่ลงบ่องกูลงบากมันแน่พี่มันtahu hati seklau penjual pak benet lai long di long kai jika kunjungi ke long bak baik ini means bagi dia job dia kesoyong posisi dia ka pengopi ni neng ni reach out sini ki partner sini belum baik laga ki don cukup ban merge pejing kang jung ji ka bok di but laga ki singo ba anytime la day ban ya merge lalu ya katan dia ngam ong tang ka we a ten re kanu kono parti ka pas ngode ya kata dia sama bikin match siapa Kita dapat kubar ke amba mentara kalian APP kapan ki ban pengklan no ka ya ka ban wegno UDP na ka SDM. Ini ba? Ini ko ni ka hapo ki SDC. ya ka diskusi ngam pat ko we ya Maria betak mau ka fokus sini kalau penuh ni job election ka election ko trik ban bat ka ba aru kandon ka political change ka ba indicate pi de kata ka de kam jong ni ka magian